الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ɓaawon yettude o haanaɗo yettede ɗum ko Allah du'ano nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam, kanko e ɓeygure makko nden fof e sahabaɓe makko ɓen fof e kala wonɗo e laawol ɓeɗo ila yawmil qiyama. Yo Allah waɗu en e maɓɓe. Miɗo salmina on salminago l'islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. Yo Allah waɗan on fof moɗon wondude mawɓe meɗen wurɓe e fatiɓe jeyaɓe yimɓe aljanna. Musidɓe julɓe tedduɓe, haray kala ko fewndi ko fi ɗum woni ko yewtete. Haray hiɗen mari koɗo arayɗo ko ɓooya ko e nder ɗe balɗe aroje ɗo. Tawata noon mawɓe men ɓe makay mo mara gonɗi ko law fuɗɗoto wullude. Ko hombo woni on koɗo ko ndu wiyetendu lewru korka, lewru suumaye, lewru laaɓugol, lewru tuubugol rutto ka Allah subhanahu wa ta'ala, lewru ɓurndu moƴƴude e lebbi ɗin fop. Allah subhanahu wa ta'ala o tagi kammul ɗin jeɗɗi, o suɓi kammu jeɗɗaɓo ngun dow ton o woni ton. O tagi leyɗel ɗen jeɗɗi, o suɓani en ndiɗo o wurni ɗo bani adam. O tagi malaikaɓe ɓen fop, o suɓi Jibril hakkundeji maɓɓe. O tagi yimɓe ɓen kadi fop, o suɓi Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. O inni ko ɗo ɓuri moƴƴude e tageefo ngon fop kadi. O tagi lebbi 12 kadi, o inni ko lewru suumaye ɓuri e moƴƴude. O tagi balɗe jeɗɗi kadi, o inni ko jumare nden ɓuri e moƴƴude. O waɗi leereji kadi 24. O inni ɗiɗo kadi e nder ɗi leereji 24 ɗo, leere goto no e nder majji kala hawrodirɗo e majji, on leere ɗon so toriki Allah, Allah o jabinanaymo. Ko ɗum mo men ɓe makata fof fotata. Sa ndaari kollima juuɗe ɗin a taway ko non woniri. Haray noon e nder lebbi 12 ɗi ndu lewru wonde o arde ɗo, ko nduɗo ɓuri moƴƴude e lebbi ɗin fop. Ko taguɗo lebbi ɗin on tagilan taguma, tagi yimɓe e jinna e malaika, o inni ko ndu lewru ɗo ɓuri e moƴƴude. Haray e nder ndu lewru ɗo noon, si nduɗo hino arde, no woodi toɓɓe ko honno hanoɗa habborade ndu. Si tawi hiɗa heɓude koɗo iwowo ka meɗen ara ɗo, ma iwrowo Europe ma Amerique, kala ka o iwrata, sa andi o heɓi visa on himo arde, a heblanaymo taw go'o chambre ka o wonata ɗon. Si ko jindowo ga ɗaɓɓa otowal ngal, ñamete on hara hino timmi, transport on piji ɗin fof hino timmi. An ka si nawnari ari heɓudemo, haray ɗa hebli ko honno ñawdorta. Amma suumaye on ko honno heblantortenmo, wo goo on taw ko laɓɓingol anniye on taw. Fiɓa anniye, mi toro Allah yo Allah taw non suumaye. Ko ɗum woni go'a ɓun ɗum. Karamokoɓe moƴƴuɓe feƴƴuɓe ɓen, kamɓe lebbi 6 haray ɓe torade Allah yo Allah on tawnuɓe suumaye. Si suumaye on kadi hewti ha gasi, ɓe toroto Allah kadi yo Allah subhanahu wa ta'ala on jaɓanɓe ko ɓe hoori kon e nder lebbi 6. Lebbi 6 ko toragol Allah yo Allah tawnuɓe. Ɗiya lebbi 6 luttuɗi ko toragol Allah yo Allah jaɓanɓe ko ɓe hoori kon. Yo Allah tawni en suumaye, so tawni en hoori yo Allah jaɓan en kadi. Ɗiɗaɓon ɗon ko assawmu, ko hoorugol ngol. Fiɓa anniye mi hooray lewru suumaye ndu. Si tawi ndu tawilan mi hooray si miɗo jogii cellal. Si ko sonnajo, si mi alda e nganto, mi hooray lewru suumaye ndu. Hara na nawninkinagol, ɗaɓɓugol attestation ji, gastrique on, nde nawnare ɗo, golle ɗen hara wona ɗum. Horugol no wondi e cellal, horugol ko moƴƴere molanande. Miɗo toro Allah kala jogiiɓe nawnaje ɗen, tawata wawata horugol, yo Allah ndikkinɓe. Ko ɗum woni toɓɓere ɗiɗaɓere nden. Tati on ko honno jaɓɓorten suumaye, ko fiɓugol ka anniye mi naafay jemma on, mi waɗay qiyamul layli, mi waɗay salatu tahajjud. Si imam on habbiri ɗo, mi wata ɓawo makko ha naafilo ngon gasa. Balɗe 10 sakkitoren en kadi mi wurnitayɗe kadi.
fiɓa on anniye ɗon taw haray woni toɓɓere tataɓere nden no habborta lewru suumaye. En yi e joni yeeso ɓure ko woni e ɗum ɗo kon fo. Si ɗum non feƴƴi ittugol sadaka ka nder lewru suumaye, fiɓa on anniye mi ittay sadaka, hiɗa ittaynogo yado lewru suumaye ndun, tentinino si suumaye on ari ɗo kadi ɓeyda ittugol ngol wano nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ittirayno. si suumaye hewtino kala ko hewti e juuɗe maɓɓe feƴƴirayno wano nduluru naɓirta kaydiri. si ɗum ɗon feƴƴi toɓɓere nayaɓere nden ko it'amu ta'am, ñammingol ñamete. inna min kadi mi ñamminayi miskinɓe ɓen, tampuɓe ɓen, wasuɓe ɓen, alyatima ɓen e nder lewru suumaye. ɓe anday suumaye ari kala ko ɓe wonduno e tampere e sonja e heege, mi ittanayɓe ɓe sota ɗum non e nder ndu lewru suumaye ɗo, fiyo ɓe wawa horgol, fiyo ɓe wawa rewgol Allah e nder lewru ndu. si ɗum ɗon feƴƴi toɓɓere jowaɓere nden ko taftiru sa'im, nanen ɗa ko ñammingol foti on tigi no hoori ha hoora. ɗo noon ko huntingol horuɗo, huntingol horuɗo jogoɗa ɗum ɗon hara naya wondo e anniye tun an kadi ka capaɓen tun huntoytoɗa hiɓe waɗa suppu harira welɗo, an kadi waɗu suppu naɓa ton, ma waɗa suppu addaka ma moƴƴinaka ma, nodda julɓe ɓen ɓe hunto. no woodi leyɗele goo anduɓe baraji ko woni e huntingol horuɗo, ɓe abonoto e neɗɗo on ka suumaye ɗo, ɓe inna halden ɗo lewru ndum foppo a huntoto ka an ha ndu lanna, si ndu lanni mi okkete tel. a sikkay ko an gañi kono ko kamɓe ɓuri e gañade. en yi'e joni moƴƴere muɗum nde yeeso. si ɗum ɗon feƴƴi jeegaɓon on kasratu qira'ati l qur'an, ɗuɗɗingol buy janngugol qur'an e nder lewru suumaye. si tawi Allah newnanarima tippugol qur'an on ɓaawo suumaye, kono ka nder suumaye eto heɓa hay so tawi ko nde wotere. si goɗɗo jangi sengo woto qur'ana e nder ñallal, himo mari baraji guluje 100 100.000 sengo goto, ɗum ko bindi 15. si ko a wawɗo jangude ɗum ƴettatama mintaji 2 ma mintaji 3, hara ko ɗum ɗon pette heɓuɗa. senda noon ɗum ɗon hay si tawi waktu be waktu heɓa cenɗe 5, ko wiyata ko woɓɓe ina boowe 5, nde suumaye no lanno e hara ya timmini qur'an on. wata wonu hara joni a towi ha hewti ɗo, hara han joni no woodi e nder qur'an on ha ka joni ɗo ka a memari hebbingol jangugol qur'an. jeeɗɗi on kasratu zicre, ɗuɗɗingol jantagol Allah, wi'ugol subhanallah, hara ɗum no luppiga ɗengal ma, alhamdulillah, allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallahi wa bihamdi, ma ɗum subhanallahi alazim, ma la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. wiya astaghfirullah wa atubu ilay, wiya astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilay. juula e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, hebbina jantagol inde Allah ka nder lewru suumaye. imamul hasanul basri oɗo o wi'i wo inna allaha yazkuru man zakara, Allah kankadi o jantoto kala on jantiɗo fi makko. kala sa yi neɗɗo no hebbina jantagol inde Allah, no jantorɗa inde Allah wo ko noon Allah jantori fi maɗa. o inni honnum kadi wo inna allaha yazidu man shakara, Allah ɓeydanayi kadi kala on yettuɗomo. sa heɓi nema on tosokun a yetti Allah e hoore kun ɗon, Allah ɓeydante. ko ɗum siyoto woɓɓe hara nema on o ɗuuɗa, kono Allah no waɗi barki e makko, kayiɗaɓe o ɓe welti. woɓɓe kadi yiya nema on hino ɗuuɗi, jawle ɗen no ɗuuɗi, kono ɓe fawtaki. ko yettugol ngol ko fodore nde Allah fodi en. Allah noon o firtata fodore. ko honɗum o inni la in shakartum, mi wondi si o yettila yeri ko mi okkori on kon, la azidannakum, mi wondi mi ɓeydanayi on. jon noon kala jantotoɗo inde Allah, Allah jantoto fi maɗa. Allah ko honto jantoto fi ma, ka wonki makko e hakkunde malaika e mbatu ɓurgu mawnude e ngu mbatu maɗo. sa yettimo kadi ko 100 francs o waɗanama 1000 francs, ko non o ɓeydiranayma sabu ko yettuɗamo kon. o inni kadi wa yu'azzibu man kafara, kono noon o lettay kadi kala on yedduɗomo. angal jantagol inde Allah, angal yettugol nema ko Allah neminma, ɗum ko yeddugol Allah. hay so tawi noon geddi ɗin ɗi yaltintaka l'islam, kono haray a yeddi Allah. bani adama si Allah arsikimo ñamete, o ɓanni o ñamete e hoore cellal, o jooɗiki o ñaami o ñamete yehi waaloyike e hoore doyi, hara na lowaɗo
no woodi woɓɓe gon ton hara ñamete on ko ɓe lowamɓe no woodi go woɓɓe go hay fofango ngon hara hiɓe waɗani ɓe machine hiɓe bambi kun ka ɓaawo hara ɓe waɗi ka kine ɗo ko ɗum ɗon ɓe woni walde ɓe foofa no woodi woɓɓe go hara ɓe nawni ɓe waali ka ɓe waali ɗon hurgo janowo hurgo tosokowo fof ko ɗon woni ko ɓe waɗata si tawi noon Allah arsikima ñamete on o arsikima cellal ngal a ñaami ɗum yehi waaloyki a ronki yettugol Allah haray a yeddi Allah hay so tawi ngol yeddugol ɗo yaltintaka nder l'islam si ɗum ɗon feƴƴi toɓɓere jeetate ɓerne kasratu du'a hebbingol toragol ka Allah ka nder lewru suumaye tentini non leere mo horuɗa on kadi tentini kan leere mo huntotoɗa on kadi ko ɗum ɗo hanɗa jaɓɓorde lewru suumaye ko ɗum ɗo hana waɗede jeenayi on ko on ɗum kasratul istighfar hebbingol tubugol rutto ka Allah astaghfirullah wa atubu ilayhi ko ɗo ɓuri raɓɓiɗude astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi hay sa heɓi ɗum ɗo laabi wulure ma laabi guluje sappo e nder ñallal haray no fanɗamma ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe anduɗen ɓen qad ghafara llahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar Allah no yaafiɓe ɓe fof kono ɓe inni wallahi inni la astaghfirullah fil yawmi wal layla akthar min 100 marra riwaya go akthar min 70 marra kamɓe dey hay hunde ɓe jogaki kono ɓe inni ɓe tuuba ɓe rutto ka Allah ɓuri laabi temedere e fillaye go ɓuri laabi 90 si ɗum ɗon feƴƴi kadi ko honɗum on tigi hani wadde al julusu ba'da al fajr si on tigi salmini subaka on amara programme ji goo jottoɗa ka juulirde ɗon jantoɗa inde Allah janga qur'an juula e ɓurɗaɗo tagi fon ha nange ngen fuɗa si nange ngen fuɗi a waɗi ɗon darɗe ɗiɗi baraji ma hino fota wa waɗɗo hajju waɗi umra hara ko timmuɗi ɗi Allah jaɓa en ma kadi wonde no wawon ton hara hunde jogaki programme si a yawgol ɗano ma natoyo e Facebook wola ko Allah yiɗi e ko Allah yiɗa hara ko windanede bakkaɗo sa jottike noon on nokku ɗon a jantike inde Allah ha nange fuɗi haray ko ɗi baraji ɗo woni ko wodanma amma noon si tawi hara ko wanwa sonnajo kanko hinaka juulirde woni ko o yahata ka place ka o jooɗi ɗon yo janngu ɗon qur'an o janto ɗon inde Allah o juula e ɓurnaɗo tagi fo ngon sallallahu alayhi wa sallam kanko kadi ha nangue ngen fuɗa leero haray ɓe waɗi ɗo waktu shuruk ko leer hommo nangue fuɗata si tawi ngue fuɗi ɓeyda ɗon 15 minutes e hoore leer mo ɓe waɗi on ka calendrier on say noon juula darɗe ɗiɗi a heeɓi baraji hajju timmuɗo a heeɓi baraji umra timmuɗo hiɗen gandi noon ko honno woni baraji e hajju e umra na ɗum ɗo wonɗen wolde fimum hande sappo e goo ɓon silatu rahim jokkugol enɗam hiɗa taƴodirno e goɗɗo ko ñaaɗuɗa wo ko ñaaɗuɗa suumaye hewti hara yeggito fi muɗum addoɗa hara ko an adimo hiwrade ne laaɗo sallah sallam ɓe maaki wo kala tenen e alkamisa Allah yaafoto jiyaɓe makko ɓen fof si wona yimɓe ɗiɗo taƴodirɓe ne laaɗo maaka e terte ɓeɗo ɗiɗo hatuma nde ɓe moƴƴintini ndu lewru ndu wonɗen ɗo ni hande ko nogay e go'o simi yeggitari ma nogay ɗiɗi sabbordu suumaye ñande sappo e jowi sabbordu suumaye nen ande Allahu subhanahu wa taala o ƴellitoto e hoore tageefo makko ngon fof koko feƴƴi ɗo ɗum ko juma yontere honno hande feƴƴuɗo o ndaara tageefo makko ngon fop o yaafo jiyaɓe makko ɓen fof si wona yimɓe ɗiɗo wonduɗo e shirku ma ɗum taƴuɗo enɗan taƴodiri e musidɗo muɗum hara yangon a perdine moƴƴere ɗon sabu ɗum ɗon pet no woodi nokkeli gontoga goɗɗo seytinte ha feƴƴita kono si yehi ha hewti nokkugo a ndaara e avantage on moƴƴere ko woni e muɗum kon si tawi Allah no yaafade jiyaɓe sabu innugol tun ko mi woni kaarijo hiɗon taƴodiri ɗon a perdira e moƴƴere nden sabu ɗum ɗon haray jokkugol enɗan ka lewru suumaye ɗo haray ɗo gay ko wajibi e hoore meɗen si ɗum noon feƴƴi ko honɗum kadi jaɓɓorten ndu lewru al itikaf ufinagol alhamdulillah nokku on hino woodi hino yaaji no woodi ka ufine sonnajo hino ufino haray duhiɗo kadi haray hino ufino kadi ne laaɗo sallallah alih wa sallam ɓe ufinike kamɓe sonnaɓe maɓɓe ɓen kadi ufini kadi ka juulirde kadi ɓaawo fatagol ne laaɗo sallallah alih wa sallam kon ɗum woni ufinagol ko wonugol ka nder juulirde taƴa contact on hakkunde ma e adna on waɗa contact ma o hakkunde ma e rabbu samawati wal ard hara ko honɗum watta toon ko juulugol janngugol jantagol indi Allah juulugol e ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam hebbingol tubugol rutto ka Allah subhanahu wa taala fi on no so tawi hiɗa ka juulirde haray hino ɗoyti buy haray noon fodde hiɗa ka juulirde malaikaɓe hino wiwde Allah men torike ma yaafomo Allah men torike ma yurmimo Allah men torike ma jaɓanmo ɗum no waywa neɗɗo tawata joni amara programme juma a golloyta kono on tigi ariga juma gawo tuma hewti ka imam on naata en mba perdi moƴƴere ɗuɗunde honno naatay ɗo ga ka premiére heure ɗo baraji makko hino fota wa ittuɗo ngeloba sadaka ngeloba ɗum noon ko ɓe estimi noon
hino fota wa sansineji joyi hara ko hattinɗi noon sansine wote noon ka meɗen ɗum namoyde 3 million a 4 million imagine ɗum ɗon noon fois 5 a heɓi ɗum ɗon jumare be jumare a wata ittugol ɗo joni 5 000 euro ɗo joni jumare be jumare ɗo ma ɗum haysko 1000 euro sadaka jumare be jumare kono ko déplace ɗa kon accuɗɗa fiyakuji aduna probléme ji ɗi landata aduna yankoji ara ka juulirde concentré ɗa joɗɗa ɗon leere goto avant imamu ƴawde leere ɗiɗi avant imamu ƴawde ko ɗi baraji ɗo woni ko wodanma hikkitoyiɗo ɗon on hiɗen andi ko honnugo mari ko yeru embere ittuɗo sadaka nagge hikkitoytoɗo ɗon on ko honnugo mari ko yeru ittuɗo embere ittuɗo sadaka hara ko dammol hikkitoyɗo ɗon ko yeru embere gertogal hikkitoyɗo ɗon ko yeru embere wofonde amma ara e ɓen tawa imamu on naati hara yo Allah jaɓanɓe juma on kono hara ɓe perdi moƴƴere hewnde fi honɗum no wawi wonde noon a wawata hettade ñande ɓe kono jumare wotere jumaje ɗiɗi wonde ar law juula e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam janga qur'an nelaɗo sa sallam no maki wo hebbine juulugol e an jemma juma e ñalorma juma jemma juma on ɗo o feƴƴiɗo joni ko ñalorma juma o wonɗen e muɗum ɗo juula e maɓɓe laabi wulure ma ko ɗuuɗi o ko ɗuuɗi sa juuli e maɓɓe nde wotere Allah juula e ma nde laabi 10 sa yiɓi noon laabi wulure ko julɗa e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam par semaine ko ɓuuri fanɗude kon no woodi karamakoɓe wakkiliɓe hara e nder ñallal ɓe ɓe heɓay laabi wulure mono faala kadi yi'ugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɗoygol ko yo hebbi juulugol e maɓɓe nelaɗo sallah ai sallam ɓe maaki kala yiwɗo lan e ɗoygol o yiyo yeylan kadi pellet yawmal qiyama fiyo no cheytane watama nandintinade e mbaadi ɓurnaɗo tagi e fo ngon sallllahu alayhi wa sallam toɓɓere 17 nden birrul walidayni ɗiggalngol nene e baaba ɗoftagol nene e baaba hattirde e ɗoftagol kala ko ɓe innuma ya waɗu ko ya waɗu kala ko ɓe innuma ya accu ko ya accu fodde ɓeynari ma ya yeddu Allah foppu natori nder ɗon waɗu mi waɗi accu mi acci sina yeddugol Allah no alhaaliji ɗi woniri wo so tawi Allah hoddiri noon hara ko waɗuɓe piiji gon ton Allah ini wa sahibuhuma fi duniya marufa wondire maɓɓe no moƴƴiri ñamete maɓɓe koltu maɓɓe hoɗande maɓɓe ñawdagal maɓɓe ko ya jonnuɓe ɓe woniraɓe ɗo ɓe faala waɗɗakima hay e hunde si wona yettingo kono ko wajibi e hoorema ɗoftagol nene e baaba hattirde e ɗoftagol toɓɓere 14 nden aɗo sakkitore nden ko honɗum al ihsanu ilal jar moƴƴagol e kawtal ngal moƴƴagol e kawtal ngal tentini ene wonɓe wurde occident ɓe nga hiɗen wuuriɗe e woɓɓe ɓe wona julɓe haray ko haqqe maɓɓe dow meɗen moƴƴagol e maɓɓe moƴƴagol e kawtal ko wajibi e hoorema foti ko julɗo foti wona julɗo foti ko on siɓɓe foti wona on siɓɓe si tawi ko on siɓɓe hara ko o julɗo ko haqqeji tati jonnitatamo haqqe enɗan ɗan si tawi kon kafuɓe en ɗan haqqe kawtal ngal e haqqe diina kan si tawi ko o julɗo kono wona on siɓɓe a jonnitaymo haqqe kawtal ngal e haqqe diina kan si tawi ko on kawtal hina o julɗo wona on musiɓɓe ko haqqe goto jonnitatamo ko ɗum woni haqqe kawtal ngal bi mana façon kawtal ngal ko ɓe tato ko jogiiɗo haqqeji tati e haqqeji ɗiɗi e haqqe goto haqqe goto ngo tawayɗo wona julɗo few joni tomo haqqe kawtal ngal si tawi ko julɗo kono na on enɗan joni tomo haqqe kawtal ngal e haqqe diina kan ko diina wota wonno si tawi ko on enɗan ko on kawtal ko o julɗo haqqe kawtal ngal wo haqqe enɗan ɗan wo e haqqe diina kan wo foppa jonni tawima wa akhiran ko honɗum sakkiti ton qada'u hawaiji nas ko dogugol e huntoygol haajoji yimɓe ɓen tentini noon ka lewru sumayɗo abdoullahi ibnu abbas radiyallahu anhu o wi wo kanko nde o yahata o ɗowta musidɗo makko julɗo e haaju makko haaju on huntoyi huntaki wo ɗum ɗon ɓuranimo kanko e di o ufinade ka juulirɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam lewru timmudu huntugol haaju julɗo yo Allah waɗi en huntayɓe haajuji julɓe wata Allah waɗi en bonnayɓe haajuji julɓe aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi wa kafa summa salatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa wa ba'd en yewti ɗo toɓɓe 15 ko tawata ko ɗeɗo hanuɗen fiɓugol ka ɓernde no jaɓɓorten lewru sumayendu ɗeɗo noon ko ɗeɗo yanyete e nder lewru ndun fof ka nanoyɗo wontay ko fiiɗi ɗo wona yewtede ko moƴƴere honɗum e honɗum heɓoto e nder lewru sumaye go'o al maghfiratu lis-sa'im Allah yafoto kala horirɗo fi Allah laɓɓini harana ya horir fi ya hersu yimɓe ɓe inna kaari mi yiɗa men fotta ka hawre lawol miɗo ñamude ko horirɗa ko ɓay Allah farli e dow ma horugol to ko tugalal jeyangal e tugal l'islam ɗen joyi
so tawi ɗa jogii cellal ngal piiji ɗin fof no timmama a salike horugol anndu ko an woni tigi tigi on ko yerbini tugalal ngal ko a sengo ma woni ko yerbiri allah yaafoto kala horuɗo nde laaɗo sallah alih sallam maaki man sama ramadan imanan wahtisaba hufira lahu ma taqaddama min zambi sa hoori lewru suumaye wondude jogagol anniye hiɗa habbi allah yoɓoyte allah yaafotoma bakkatuji ma ko ardinɗa kon ɗiɗi almahfiratu lil qa'im allah yaafoto kadi kala dariɗo naafi kadi naafugol wurnitugol jemmaji ɗin kala naafiɗiɗo imam ha imam on lannoy si wona hara ko saabu ganto gon no wawa wonde golloyeyɓe bimmi hara fewnɗo naafilo ngon ko fuɗɗete ko 23 heures ma 1 heure du matin a weetay bimmi dawgol ɗaɓɓoygol arsiki hoy sa heeɓi seeɗa hara ina wawa moƴƴude ñande noon tawata a golloyta o wakkiloɗa timmina haral no allah no jaɓanma ganto ma ngon haray tati mudaafatul ajr ko cowalle sowugol moƴƴere kala ko heɓoto e nder lewru suumaye si tawi wona suumaye sa waɗi farilla goto allah yoɓete nde laabi 10 si tawi koye nder lewru suumaye sa waɗi farilla goto yoɓete 90 si tawi ka suumaye noon a waɗi sunna goto allah yoɓete baraji wa waɗɗo farilla haray ka nder lewru suumaye haray andi wattane noon hakkil e nder lewru suumaye nen ko waɗɗa to wo allah soway hande kadi haray noon no tawa e luttinoyteɓen ka nder yiite jehannama ɓe tefore ne laaɗo sallallah alayhi wa sallam hewtoyta kala mo suumaye tawi ha suumaye on yehi hara himo luttidi e bakkato ma kala wuuriduɗo e yumma mum e baaba en muɗum ma goto e maɓɓe o ronki yanganade ɓe o kurkanoɓe ɓe du'anomo o heɓa moƴƴere maɓɓe e barkiji maɓɓe ha ɓe faato oɗo kadi o lutto e ka nder yiite jahannama tefore ne laaɗo sallah alih sallam hewtoytama haray wattanen hakkil moƴƴa si tawi noon a yanganike mawɓe maɓen ha allah ƴettitiɓe kaɓe faati ɗon ko ɗon ɓurtata kadi yanganade ɓe kadi ko honno yangorantaɓe waɗangol ɓe du'a ittangol ɓe sadaka moƴƴagol e jaatijiɓe maɓɓe ɓen yoɓugol ñamale kala ko ɓe ñawlino kala wasiyeji ɗi ɓe wasino ɓe inni ɓe faala ɗum ɗo tawatana ko lundi bindi waɗanaɓe ɗum ɗon no fota kadi wasa waɗaniɓe fewnoga ɓe wurno hara nayinnugol ɗum ɓay ɓe maayi hande kadi lanni no tawa ko wonta sababuji fiyo du'a ma jaabo kala ka tororiɗa hoorema toronoɗa ɗon kadi mawɓe ma ɓen kadi en toriki allah mawɓe men fati ɓen fof yo allah yaafoɓe si tawi ɗum ɗon feƴƴi toɓɓere naya ɓerne ko honno ubulu du'a kadi ko jabete ɗum e nder lewru suumaye si tawi goɗɗo himo hoori fodde o taƴoyaari allah jaɓay ko tori ko ka horuɗa ɗon kadi fewndu saga on tigi huntoto nden ɗon kadi sa toriki allah ƴettante hara koyen sanso ɗon piihi buyi hino waɗa wonde ka juulirde si hewti leere huntagol ñameteji hino ɓannira cenɗe ɗen fof wowlugol ngo haray no ɗuuɗi ko fewndo ɗon allah subahanahu wa taala jaɓata ko wonɗamo e torade kon fewndo ɗon ko ya concentré waɗaka koyen hunɗa ɓanta juuɗe maɗen fewta rabbu samawati allah no hersa jiyaɗo makko on nde o fontata juuɗe ni o inna allah okkoran allah dandan allah rutta juuɗe ɗen hara ko ɗe mehe hay hunde ala ton allah ko karim ko tedduɗo toromo no tawa noon e toragol ngol kadi juula ene laaɗo ka fuɗɗode juula ene laaɗo ka timmitode no tawa e muɗum kadi du'anoɗa mawɓe maɓen kadi fi yo allah ƴettu du'a ma on kadi yo allah toronen ko yo jaɓan en ko wonɗen torade makon jowi on ashafa'a korka kan kadi ka tefanoye kay neɗɗo horuɗon kadi korka kan ka tefanoye e neɗɗo horuɗon yawmal qiyama si aroyama hara mo ɓe no sattira korka kan e qur'an on innay allah men haɗino o ñamugol e yarugol e shahawuji makko e tuyoji makko fof o acciri ɗum ɗon sabu ma an allah men faala ya accu men tefanam allah yamira korka kan e janngaynoɗo qur'an ɗiɗo ɗiɗi ɗi tefana o neɗɗo ɗo ha o yaha ka aljanna yo allah waɗe me tefanoyteɓe yawmal qiyama si tawi ɗum ɗon feƴƴi ko honɗum kadi sawabu taftiru sa'im baraji ko woni e huntingol horuɗo sa huntini 10 nden ñande harayɗa mari baraji was tawi a hoori balɗe 10 ɓe huntinɗa ɓen tawtuma an horuɗon hande kadi ɗum noon hay sawi ko sonnajo ma o ma sonnajo on huntini modibbo mum o ma fayɓe ma ɓen hara ko hellifaɓe hiɓe horude siko ɓen ɗon tun ɗum ɗon tun harayno yonuma ko fuɗɗori ɗo nande inne ko yaasiɓe tun ɗo noon ka huntingol horugol ɗo musidɓe julɓe tedduɗe ko waɗi simi waɗani o hutuba ɗo no lutti jonte ɗiɗi no woodi woɓɓe ka meɗen haton jimɓe e 10 euro wawayɓe yonde kamɓe koɓe huntora lewru suumay no woodi woɓɓe ka meɗen waɗay ɓe mboyri hara ɓe heɓata sukkar koɓe waɗa ka mboyri ton ƴettaɗo 50 euro ɗum hawra 500 000 francs guiné suudu ɓe hay so tawi ko 100 000 heeɓi ɓen kamɓe ɓe waway débouriyade ɗum noon ɗum yonana ɓe lewru ndu fof neɗɗo simo faala daɗɗugol ko wiyete bone ñanne na ko sikketen ko woni ñanne ko wiyete ñanne ko ɗe guite ɗe yiyete yeeso meɗen ɗo sa ƴettiɗo joni 1 million 2 million 5 million
anabi ayni nene baba ɗum ɗo ko fi suumaye on tun kawtal ngal ɗum ɓe mara ade yaltuɗo feere ala ko kamɓe tun kala ko naati to wona yo yaltu wallahi sa yehi ɓe ñamete ɗum ko d'office ɓe ñaame ñaamugol ngol ɗon ko heɓu ko yiwgol ko faala ronka heɓugol ko ɗum wiyete ñande nano sikkirte noon joni ɓe yara ƴiƴam ma goɗɗum ngo la joni noon misal gotol nelaɗo sallah alih w sallam ɓe yaltidino e sahabaɓe maɓɓe ɓe yehi noon ha noggo sahabajo goto o yehi sera ɗon ni wisitago ndiyan ɗon andi ka désert haray no wuli tawi noon ko joginoɗo ngari jogui ɓandu labandu ɓe anda noon himo ɓorti himo wistade toon ndiyam wano andirɗen noon cankoy koye ka fulawa no ɓe yaltitirno e makko ɓe yi ɓandu makko no ɓe yini ayi ɓandu labandu ɓe hawimo kaɓe hawimo ɗon ko ɗon o yani o faɗɗa ngufo fuɗɗi yaltugol hande kadi ka hunduko makko fewno nelaɗo sallallah alayhi wa sallam hewdata tawi o hewti nokkugo ɓeyni ko honɗum waɗɗonmo ɓe expliqué ɓe ko feƴƴi kon ɓeyni o ñaami musidɗo mo ɗum ɗo pet ko ɗum siyo to mawɓe men ɓe jogui hikmaji si bobo woni ni hara himo wufini ɓeyna nayon hawomo ko fof non ɗagay sa ƴetti joni ka biroma pano solaire no waɗa ndiyan hino naada hino karola nder e yaasi piji ɗin fof hino timmi kawtal ngal sengo ñaamo ma sengo nano ma yeeso ma ɓaawo ɓe wawata defude ɓe ñamiri tew wonde wotere nder hitande wallahi si ɓe ñamima haray ko haqqe on non haqqul jirani ɓe wo laataki ko wiyete julɗo ñamayɗo ha haara luttina ko ittira kooƴe wara kawtal makko ngal no weela jonnon ko yewoɗirɗe yewtere nden law komo be yo heblo naɓana ɓeɗo fof hayri ko sammis mamo men ɓe makay kala ka goro hum ma yaari gere hum ma iwrata telen ɗon okkora kawtal ngal moƴƴagol e kawtal ngal huntingol horuɓe ɓen no gasa enen nga alhamdulillah ñameteji ñande ɓe ko hibbete ɗum ɗo kono no woni toon woɓɓe sa wakkilike ɗo a heeɓi ɗo 100 € a senditanayi ɗum cuuɗi buy ton anditen ɓe ka meɗen ɓe ka fulawaji no wodi woɓɓe ɓe mara ɓiɗɗo yaltuɗo hay wonɗo konakiri wona fewre wonɗo Europe ma Amérique annon Allah subhanahu wa ta'ala suutima e nder ɓeygu nden o addima ha ɗo o timminanima piiji ɗi en fof so yeeyi ɗo joni aldi e lidel ɗo fi sumaye on ɗo namoyde 300 400 a 500 € ñameten ɗo e nder lewru ndu e ko neldidirten hakkudeji meɗen no wodi woɓɓe meɗen ɗo ñameteji ɗi ɓe neldano ɗin sumaye feƴƴuɗo han joni hara ɗi lutti ka cuuɗi hara ɗi lannari no wodi woɓɓe go kono hewtiri ko ñama ɗon hewtiri ko ñama ɗon ɓeɗo hiɗa andi fi ɓeɗo anditu fi ɓeɗo Allah anditay fima o surrama adna o yafuyama lakara ñande tawata wawana hoore ma si tawi ɗum ɗon feƴƴi ko honɗum kadi heɓote nder lewru al umratu fi ramadan waɗugol umra e nder lewru sumaye si tawi feere nden no wodi enen ɗo fof Allah arsikari e wuridugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki noon wo umra goto waɗaɗo e nder lewru sumaye baraji makko hino fota wa hajjiduɗo e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam subhanallah hajjiduɗo e nelaɗo ko Aboubacar e Umar e Ousmane e Ali ko ɓe hajjiduno e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam joni noon baraji maɗin ko noon fotata nelaɗo hajjiduno e sahabaɓe guluje temedere woɓɓe nokkel go ɓeni guluje temedere e nogaye nayo 120 000 ɓe hajjiduno ko hajju goto kay nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko hajji wiyete kon hajjatul wada ko nde laabi nayyi ɓe waɗi umra on pet ɓay ko duuɓi 10 woni ko ɓe waɗi madinatul munawwara duuɓi 13 ɓe waɗi makka ɓaawo ɓe nelede ɓe wonde annabajo joni noon sa waɗi suumaye e nder sa waɗi umra e nder lewru suumaye baraji ma ino fota wa so tawi ko an hayru halqillah ɓurɗo moƴƴude e taguefo ngon hara ko ono woni ko hajjidi ko honɗum heɓotoga e nder lewru suumaye toɓɓere jeetaɓere nden babu rayyan dambude aljanna ɗen jeetati dambugal gotal to wiyetegal rayyan naatiroyta e maggal sina yimɓe horunoɓe hara julɗo kay wata innu ko tuma suumaye hewtum hoorata sa hoori ñallal gotal fi Allah woɗɗintinoyte naadugol yiite jahannama embere ga yarte duuɓi 90 hara ko ñallal gotal petto woni ka hooriɗa fi Allah wona noon fere ko farilla on hara ko horuɗa ɗo si ɗum ɗon feƴƴi toɓɓere jeenayeɓere nden fatuha abwabul jinan si suumaye hewti ila ñande suumaye hewti Allah uddita e dambude aljanna ɗen ɗe fop majja har hande kay mo faala tun hande kadi kiliya fop mo faala ko homɓe natata yo aljanna ko homɓe natata yo aljanna wata Allah uddita ɗum ɗon fop e nder dambuɗe jeetati ɗiye toɓɓe ɗe yewɗen ɗo fop ronka wadde gotum pet ko heɓiro ya aljanna seedi Allah ko moƴƴo toɓɓere sappo ɓernen ko ihlagu abwabu niran Allah sokay kadi dambuɗe yiita ɗen fop ila ñande go suumaye seedi muɗum daare tun ila ñande wiya suumaye wownoɓe saffara noon fof ko ɓawotoɓe juuloyta hande kadi fi honɗum Allah udditi aljanna on o soki dambuɗe yiite ɗen 11 on o nanga seytanuji ɗin fof o jolkadi kadi ha suumaye on feƴƴa ko hombone sakkade yen aru ka juulirde yen janngu Qur'an yen janto inde Allah yen naafu jemma ko seytane joni noon ka wallitagol en ka Allah yiɗani en moƴƴere nden ɗon suumaye hewtay tun o nangaɗi fof o jolkadi o kolmbaɗi ha suumaye on feƴƴa fi en wawu argo ɗare tun suumayen ko honno heewirta jama on no wakkili ittugol sadakaji naafugol jemma jokkugol enɗam
si ɗum ɗon feƴƴi nusulul qur'an fi ramadan, allah teddidiri ɗe mofte ɗo kadi o tippini nde alqur'anare teddude ɗo kadi e nder lewru suumaye ko sahrul qur'an, ko lewru qur'an ni wata wonu leere, wata wonu ñallal e nder lewru suumaye a janngari qur'an. téléphone ji ɗi fof ɗo wawi char ka wonɗa siɗa daɗi ka nder tram ɗa jogori junngo woto ɗo waɗɗo téléphone hunkon ɗo ni jannga ɗon jogoɗa ɗo haysi ko page goto page ɗo ya tippo e kaare a janngay ɗon. si tawi hiɗa ka nder auto ma joni wattuɗo joni e heɗoɗa qur'an on harɗa jenti qur'an ko ɗum ɗo wonta ha haala alhaali ma on. si ɗum ɗon feƴƴi kadi toɓɓere 11 ɓen takrimul umma bi laylatil qadre, allah teddiniri kay ɗe mofte ɗo kadi o jemma wiyeteɗo jemma laylatul qadre. jemma goto mo anduɗen tawata hino moƴƴi ɓuuri lebbi wulure ɗum ko duuɓi 83. sa heeɓi jemma goto no fanɗi ha fanɗi wuurayɗo tigi tigi on laylatul qadreji ɗiɗi, bi mana jemma goto ko duuɓi 83. a wata heɓde 83 laabiji ɗiɗi, wata heɓade ɗe mofte ɗo few. joni noon baraji ma ɗin a heɓay ɓuri rewɗo allah, na de fota ɓuri rewɗo allah e nder duuɓi 83 sabu ko tinniɗa kon heɓugo laylatul qadre. joni noon ko ɓeyni laylatul qadre ko ɓuri kon ko heɓoto kon daga balɗe 10 sakkitore, woɓɓe yni kaka fuujuɗe fiya iwwe ɗum ɗon fop heɓa pellet, wawɗo yiwde pellet mi heeɓi laylatul qadre wo ko aden goto ila ñande goo suumaye ha ñande inna ko julde hara wo paari nafugol jemma hara heeɓi ko wiyetego laylatul qadre. fi on ɗum koye nder suumaye on o woni, karamo ko ɓen hino fotti wondema o dirtay, hino i fotta kadi kaka fuujuɗe o woni. nelaɗo sallah alih sallam ka lerɗingol ka hoynangol en ɓeyni kaka 10 sakkitore wonande menen amuɓe ɓen. si tawi wona amuɗo ñande go'o fuɗɗo kisan gollitira misal ko bonoru ndu gollirno kon, ɓeyni ndu yawndu salligo ndu ara ɓe hokkora ndu tewu tawi noon ndu wata salligade, ndu jiɓi noon ko honto ndu fuɗɗorta ko honnu hon ndu lotete ndu famari, ndu dari ka hongo didere ndu hocci ndu piiti ka nder didere ndu ƴewi ndu inni ɓaynayon toña ɗo si ɓurari o mankari tahle ko noon woniri ko lotte kon fof ɓuuɓi ɗon hande kadi. joni noon an kadi ila ñande goo suumaye sa fuɗɗike a naafi a jangi qur'an a jantike inde allah a itti sadaka ha juuloyama hara heɓike ka heɓaki wallahi hara heɓike ko ɗo pedde wawide pellede sina ɗum ko lutti kon fof no gasa kono eɓɓalngol ɗo jemma goto ñande nogay jeego no wodri si wopi noon nden ñande o andi hara joni hitande foof a perdi ɗum ɗon tawi waɗu ɗum ɗon tentini enen sukaɓeɓen yo allah pooɗu balɗe men moƴƴina battaneji meɗen mawɓe wonɓe hakkudeji meɗen kadi yo allah ɓoynude en e maɓɓe. haray ko hikki ɗon ka aɗo sakkitorum kadi istighfaru al malaikatu lissa'im, subhanallah, malaika ɓen kay toroto allah ñande be ñande yo allah yaafo ɓe horuɓe ɗo. 15 on hulufu famu sa'im, neɗɗo horɗo ko hunduko makko kon ukkoto kon ɗum hino wela allah ɓuuri parfait mo ɓurɗen e hoolore ɗon ɗum wiyete kono misk, ko ukkoto ɗon kon ɗum no wela allah ɓuuri parfait mo ɓurɗen e hoolorde si goɗɗo wujitike ko wone ukkade mo ɗon kon. si ɗum ɗon feƴƴi allahu subhanahu 15 on yuzayyinu llahu azza wa jalla jannatahu kulla layla, ñande be ñande allah waɗa décoration aljanna makko wonande horuɓe ɓen ñande be ñande. 16 on ko honɗum o inni walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika akhiru laylati min ramadan, allah no mari ɓe o rinɗinta ñande be ñande ka sakkitore ka huntagol ono ina on ɗo fop mi rinɗini on e natugol yiite jahannama wonande horuɓe juulayɓe naafayɓe kadi. walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kulla laylatin min ramadan, ñande be ñande no wodi rinɗinteɓe yo allah waɗa mawɓe men fof jeeyaɓe rinnaɓe natugol yiite jahannama. allahumma aiza al islam wal muslimin, allahumma aiza al islam wal muslimin, allahumma la tufarriq hadha al jam illa bi zambi maghfur wa sa'in mashkur wa amalin mutaqabbalin mabrur. en toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah on tawnu en lewru korka, yo allah tawnu en lewru suumaye, so tawni e yo allah okku en feere e fiira e cellal wawgol horugol. mi toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah sen hoori kadi yo jaɓan en kala mo tawnari e meɗen yo yaafomo so ƴettitamo, tawaɓe kadi yo allah o newnanɓe ɓe hoora siɓe hoori kadi yo allah o jaɓanɓe, yo allah okku en jemma ko ɗaɓɓa ko nde jemma laylatul qadri. kala moƴƴere ko woni e nder lewru suumaye ko yo allah okku on okkida e julɓe ɓen fof, kala kambaji e probléme ji ko woni e muɗum yo allah danda julɓe ɓen fof, yo allah tawde suumaye no yaharen fof e yaafama e bakkatuji meɗen. kala nawɗo julɗo yo allah o sellimo, kala fatiɗo julɗo yo allah o yaafomo, kala joguiɗo ande yo allah on ittamo, yo allah dande en ala e wawata e joguede. rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.